ikaze nanone kuri Kigali Real News. Ni mu masaha y'isa 8 aho tubazaniye updates ku murongo w'imbere y'urugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abona ibintu byahinduye isura ndetse ubona ko FDNB FARDC bakomeje kugaba ibitero ndetse magingo yabo bakaba bagabanye, bamwe bakaba bari guturuka mu marembo ya Rugezi, abandi baturuka kuri Pwezero n'ubundi nk'ibisanzwe. Nyuma yaho AFC ibabaje bikomeye cyane ihuriro rya FARDC kwa Murima, aho bafashe n'imodoka yabo ndetse abasirikare batari bakeya bakahasiga ubuzima. Ni update tugiye kubagezaho mu Minembwe. Ni mu gihe kandi turi burebera hamwe akantu ku kandi bikomeje kwibazwaho na benshi ku by'umucanshuro mukuru wa Blackwater, bivuga ko yafashwe ariko magingo aya bivuga ko ashobora kuba yanarekuwe bitewe n'igitutu gikomeye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntago ngo bishoboka ko bafata uyu kabuhariwe mu mirwano, aho yafashije Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho avumba yuko ashobora kuba ari umunyapolitisiye wa Amerika, ndetse bikaba byanemejwe aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zihamagara bamwe mu bayobozi ba AFC bagatanga itegeko ryo guhita bamurekura kubina abwiza. Ibyo byose uraza ubimenye, ndetse tukujyane ku maoperasiyo akomeye, aho n'ubundi kuri kote y'u Burundi mu gice cya Kibitoki bakomeje kwesitara imbunda zikomeye kugira ngo barebe buryo ki bafata bino bice bya Kamanyora, ndetse ubona ko ibintu byahindutse ndetse n'ibikomeje kugaragara ko bakomeje kwamagana bikomeye ibyatangajwe na perezida uhagarariye Afurika Zunze Ubumwe, aho yakomeje avuga ko ibyo AFC yakoze hariya za Kisangani ari iby'iterabwoba, nyamara kandi ibi yakoze n'ubundi AFC yatangaje ko bwari uburyo bwiza bwo kugira ngo bahagarike ibitero bikomeje kurimbura abaturage mu bice bya Minembwe ndetse na za Masisi. Ubona yuko batangiye kumwamagana ku rwego rwo hejuru. Mutwemerere rero tuze tubagezeho mu makuru arambuye, ariko reka tubasuhuze tubifurije amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza nta kindi musabwa no gukora kuri subscribe, mukajya muturayikinga, share n'ibitekerezo birakenewe. N'ubundi nk'ibisanzwe twe tugiye kubagezaho aya makuru arambuye. Nge muri kumva ni Damien Habumugisha, ntago ndi kuba ndi jyenyine, ndi kumwe na bwana Inshuti John. Wiriwe ute? Yiriwe neza. Ni saha y'isa 8 nk'ibisanzwe, n'ubundi ubona ko ibintu bihindutse, ibintu bibaye moto, ibintu bibaye umuriro, ibintu bibaye ikibazo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Magingo ya reka tubanze tubabwire ibya Eric Prince, nibyo biri ku gitutu. Ariko niki wavuga kuri Eric Prince? Ibintu twabibabwiye ngira ngo ku munsi w'ejo, ariko magingo ya tubazaniye breaking news. Biravuga ko byanze bikunze, urabona ni inkuru isa n'imaze igihe mu bitangazamakuru guhera ejo, bivuga ko yafashwe kandi nibyo koko niko byagenze. Ariko hari inkuru nshya isa n'ivuga ko byanze bikunze kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu munyagihugu wabo, kuko ni uwabo, ubwenegihugu afite n'umunyamerika. Iravuga ko ashobora kuba yarekuwe nta kunegosiya kubayeho bitewe n'amabwiriza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku makuru atangwa iravuga ko hari umuyobozi wahamagaye mu rwego rwo hejuru, ari muri White House, ahamagara umutwe wa M23. Ubwo yahamagaye nawe ntiyatangajwe, ariko bahamagaye ari nk'amabwiriza batanga ko bagomba kumurekura nta kindi kibayeho, kuko basa naho bagaragaje uburyo yari arimo hari. Baravuga ati ntabwo afatiye ku mirongo w'imbere y'umwanzi, yafatiwe muri hoteli, kandi Abanyamerika bavuga ati se ntabwo yemerewe kuba yagera muri Uvira cyangwa muri ako gace karimo intambara, ntabwo byemewe. Urumva nta busobanuro bwinshi bwabayeho bitewe n'amakuru tuba dufite ku gihugu nka kiriya, kandi nta nubwo wakwirirwa ubiburana cyane, kuko wakwibaza impamvu basabye ko habaho kubahiriza kuva mu mujyi wa Uvira bigakorwa, kandi uzi ko intambara yabayeho batakaje byinshi. Rero nta gitangaje kuba baba bamurekuye, gusa buri wese arabishidikanya, nk'uko wenda nanjye numva ko atari byo. Ubwo turategereza byanze bikunze amakuru nyayo y'ukuri, kuko namara kugera hanze niba ari ibyabayeho biragaragara, ntabwo ari umuntu uri bwihishe, aragaragaza ko ari hanze, kuko buri wese abibona.
Yes, nibyo, reka tuve kuri ibyo bya politike tubivemo, twigire ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibyo byaba ari kugaragaza ko Amerika n'ubundi yashatse hagarika intambara muri biriya bice, ariko ubona yuko bikomeje kugenda biba biri ku rwego rwo hejuru. Nyuma yaho n'ubundi tugaruka mu bya politike, perezida n'ubundi ushinzwe Afurika zunze ubumwe akomeje kwamaganwa ku magambo yagiye atangaza, aho yagiye avuga ko ibikorwa AFC yakoze ari ibikorwa by'iterabwoba, mu gihe kandi AFC bwari uburyo bwiza bwo kugira ngo barokore abaturage bari bakomeje kuba victime y'intambara ziri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Habishuti, impamvu ikomeye ubona uyu muperezida w'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika yatangaje ko AFC igikorwa yakoze hariya za Kisangani ari icy'iterabwoba, yaba ari iyihe? Ahangaha mbona ko byaba yenda ari inyungu ze bwite cyangwa bitewe n'umubano yaba afitanye na FARDC, kuko ni ikintu nawe utakwiyumvisha. Ahantu harashwe ni ikibuga cy'indege, ntabwo ari indege zari zitwaye abasivili cyangwa se abaturage runaka, ni ikibuga cy'indege kandi indege zarashwe ni drone, kandi ni drone z'intambara. Urumva rero mu buryo bwo gukumira imbaraga za drone zahoraga zirasa muri kiriya gice kandi zirasa abaturage, nta bundi buryo M23 ari gufata umwanzuro w'ubwirinzi idakoze kiriya. Ahubwo icyo wakwibaza, niba abona ko ari igikorwa cy'iterabwoba kuba hararashwe kiriya kibuga, ko atigeze abona iraswa ry'abanyamurenge barasishwaga drone ku manywa na nijoro. Ntabwo ari umurenge gusa, na za Masisi drone zarakoze. Ntabwo twigeze twumva wenda itangazo ryasohotse ry'iyi miryango mpuzamahanga, wa mugani, aho imiryango mpuzamahanga yarebereye ibi bikorwa byose bitigeze wenda habonekamo, haba nta gihugu na kimwe twigeze twumva, nta muryango mpuzamahanga twigeze tubona wenda usohora itangazo uvuga ati turamagana ibi bikorwa leta y'Kinshasa biri gukorwa, bigaragaza ko n'ubundi ino miryango mpuzamahanga ayo ireba inyungu zayo zishinzwe kwirebera ku giti cyabo, bigaragaza intege nkeya ku rwego rwo hejuru. Reka turebere hamwe abahungu b'Igitega ndetse na za Kayanza ibitero bakomeje kugenda bagaba mu Minembwe, aho barahiriye kujya gufata biriya bice bya Minembwe bakabyifatira ku giti cyabo, bigaragaza yuko nyine bigaragaza n'imbaraga zabo zo kuba bakuramo bari abaturage b'abanyamurenge bagasa nkaho babifata, kuko ubundi bano baturage baba FDNB bararwana muri biriya bice, barwanirira iki? Icyo barwanirira nta kindi njye mbona ari ukwanga guseba, kwanga kumva ko batsinzwe urugamba bitewe na pressure yenda y'umuyobozi wabo wabahaye misiyo yo kujya kurwana hariya. Kuko urumva ibintu yagiye agaragaza ku mbuga nkoranyambaga, itangazamakuru, mu manama yabagamo, kenshi urazi ko yagarukaga ku Rwanda. Rero gutsindwa kw'ingabo ze hariya nawe ni ugutsindwa mu bikorwa yagaragaje n'ibyo yavuze. Rero ni pressure mbona isa n'iri ku Barundi cyane ku rwego rwo hejuru, kumva kandi ko nta mutekano bazigera bagirana bari abagabo baramutse bagenzuye kiriya gice. Urumva kumva ko Uvira yavamo hariya ni ikintu bamaranye igihe cyabazengereje cyanze bikunze, ubona ko nta mahoro bazigera, kuko urumva ko n'ubu ibitero biri kuburwa hariya bisa naho biri kuba buri munsi, nibo babifite nk'imbaraga, ni nabo benshi bahari ugereranyije n'imibare y'ingabo zihari ziri kurwanira muri kiriya gice. Yes, imirwano ikomeye n'ubundi iri kubera mu marembo yo mu Rugezi. Ubwo nakubwira yuko FDNB baciye aho bita za Ruziba. Urabona yuko bikomeje kuba bicane, ndetse bamwe bari mu irambo mu marembo nyine ya Rugezi, aho imirwano ikomeje, abandi baturutse mu marembo ya Pwezeho. Abenshi bumva ko Pwezeho yose iri mu biganza bya twirwanaho na MRDP, ariko reka tubabwire yuko hafitwe na MRDP twirwanaho na AFC ari ibice by'ingenzi bya Pwezeho, ariko nakubwira ko mu mashyamba ya Pwezeho hadafitwe na MRDP twirwaneho na AFC. Magingaya niho imirwano benshi niho bari guturuka ibitero muri ariya mashyamba n'ubundi ya za Pwezeho. Pwezeho ntago ari akadomo ku buryo wakumva ko AFC hose hafite ubukontrozi, ariko nakubwira yuko aha ingenzi hari mu biganza bya MRDP twirwaneho ndetse na
na M23. ubwo urumva ko n'ubundi mu bigaragara imirwano iracyakomeje kandi yarimbanyije masahi tuvugana imirwano iracyakomeye. Bana inshuti tujyane kuri operasiyo y'umusirikare ukomeye yakoreye aba FDNB na FARDC kwa Murima. Biravuga ko yaraje mu buryo bwo gutanga musada mu gice kiri imbere ku rugamba, kuko kariya ni agace wumva ko imodoka zidakomeza ngo zigere hejuru aho imirwano ibera. Rero urumva byanze bikunze ku ruhande rwo kuba ari ingabo yarazanye cyangwa ibikoresho byahagera bikazamurwa n'amaguru. Biravuga ko amakuru yamenyekanye mbere y'igihe yuko agera aho hantu, kuko hasanze ari nka mbushi yatezwe, kuko yaharasiwe yamburwa iyo modoka, ndetse bivuga ko ashobora kuba nawe yahasize ubuzima n'ingabo nyinshi bari kumwe. Ni igikorwa cyabayeho gitunguranye ku buryo imirwano yari ikomeje imbere, ntabwo yari afite amakuru y'uko bamenye ko agomba kuza muri ako gace. Ariyo mpamvu ubona ko nta mirwano ikomeye yindi yabayeho uretse kugwa mu cyo akaraswa, nta kindi gisubiyeho. Yes, niko bimeze. Uyu mukoroneri n'ubundi ni koroneri ninde? Koroneri Gake ninde? Koroneri wa M23 wakoze iyo presse. Ayoboye igice kinini cy'imirwano iri hariya ni Koroneri Gakufe. Urumva ko operasiyo iri kubera muri kara gace ari izo ngabo zarwanaga imbere, hari nabo bateze yambushi. Ni operasiyo ze nyine, kuko niwe uri kugenzura iriya mirwano iri muri kara gace. Yes, bakunzi bacu nk'uko twagiye tubabwira ko updates zigezweho kandi zicukumbuye kandi zizewe mugomba kujya muzibonera igihe. Niyo mpamvu natwe tubazaniye uyoboye iyo operasiyo kugira ngo mumenye akantu ku kandi. Yes, ntibikiri ibanga rero. Ingabo z'aba FDNB zatangiye kugotagota Plaine de Ruzizi. Niki kigiye gukurikira bwana Nshuti? Urabona ko ni imyanzuro mishya basa naho bafashe. Urumva ko byanze bikunze hari ibitero bishya bashobora kuba bashaka kugaba mu buryo bwo kugira ngo kwikubitiro barabigerageje. Twarabibabwiye kabisa. Urumva hari support ikomeye ishobora kuba ishaka kubaho bitewe na deployment bafite zidasanzwe z'ingabo nyinshi zihari kandi zitari zisanzwe zihari. Rero urumva ko byanze bikunze nabo bafite amakuru nk'uko M23 yafashe umwanzuro ko kiriya gice cya Poezero usanga rimwe na rimwe hari amashyamba arimo ziriya ngabo za FARDC ndetse n'iriya mitwe bari kumwe. Urumva ko nabo bafashe umwanzuro ko bagiye kubatsinsura bakabavana muri kiriya gice mu buryo bwo kusa naho babatsika muri kiriya gice cy'ikibaya cya Rusizi. Rero ubivuge ngo nabo basa naho bari kwa deployinga bikomeye kugira ngo babashe kwiyubaka. Habayeho icyo kintu cyo gusubizwa inyuma cyangwa se kuba bakomeza imirwano muri kiriya gice cyo hejuru, babashe kuba babona ingabo zibafasha mu gice cy'imbere ku buryo byaba byoroshye batagombeye kuva i Burundi. Yes, niyo mpamvu ariko ari nayo mpamvu tuba turakugira ngo tubagezeho amabanga akomeye ku mirongo y'imbere. Impamvu ikomeye igihugu cy'u Burundi cyatangiye kwiyubaka muri biriya bice ni uburyo yuko bagiye gusohora badashaka gusohoka mu mujyi wa Uvira bitewe n'inyungu umujyi wa Uvira ufitiye igihugu cy'u Burundi, ndetse ku itegeko rya General Neva aho ibikorwa byinshi muri uriya mujyi wa Uvira bivugwa ko ari ibyiwe. Urabona yuko impamvu ikomeye n'ubundi yo kuba bari gutegura iyi operasiyo yo kugotsa Plaine de Ruzizi ni uburyo bwo kugira ngo bace intege AFC nayo yari yatangiye gahunda yo kwinjira mu mujyi wa Uvira, ndetse bashaka buryo ki bagaba ibitero kugira ngo bace intege AFC igarukemo inyuma, ndetse bigaragare ko urumva ni uburyo bwa strategy yo kuba bagaragaza imbaraga hariya mu gice cya Minembwe, ndetse kugira ngo abasirikare benshi bahugire muri kiriya gice, abandi base nk'aho bafatirana muri biriya bice bya Plaine de Ruzizi kugira ngo bakomeze bacanganyikishe AFC n'ubundi bigumye kuri iyo ritime. Uburyo bukomeye rero twavumbuye ni ukubera yuko n'ubundi abadashaka ko FDNB yarekura umujyi wa Uvira. Niko bimeze. Bwana Nshuti, urabona turi bwitege iki mu bikomeje gukorwa na operasiyo z'aba FDNB ndetse na AFC? Igishoboka cy'ahangaha wabonesha amaso nawe uri umuntu ukurikira amakuru ahari n'uburyo intambara imezemo, byanze bikunze urabona ko ku ruhande rwa M23 birabasaba imbaraga zishoboka kugira ngo byibuze babashe kuba ari abakwihanganira kugenzura neza kiriya gice cyo hejuru, byibuze
zirangabo za FARDC ndetse n'abarundi n'izindi mitwe yose bari kumwe bakaba babasha kuba babamanura ku buryo baba bagenzura kiriya gice cyo hasi, ariko igice kigana mu misozi hejuru batakibashije kuba bahagenzura, kuko urumva ko mu gihe bakiriyo ibitero byose bizajya bibaho bisa n'ibijya mu byerekezo barimo, inyuma hari ingabo nyinshi kuri ubwo buryo sapoti bazaba bayifite, urumva ko kugira ngo babakure hamaze guca igihe bizabavuna cyane kuruta ko byakorwa muri iki gihe. Yes, ngizo update zari ziriho kuri no saha y'isa 8, hagize igihinduka n'ubundi twarabemereye ko tuzatubagezaho updates. Reka tubashimire tubifuriza kugomya kugubwa neza ndetse no kugira weekend nziza. Ni muri weekend abavuye mu materaniro tubifuriza gukomeza kwiyegereza n'Imana, kandi musabira abari mu bibazo, nabwo abarwayi ndetse n'abari muri ziriya ntambara z'urudaca muri kote zigiye zitandukanye z'isi. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe. Yego, bakomeze kugubwa neza.